Biz hazır Равдаға келіп баратабыз. Бүгін 25 июн. Медина шары Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдың мечіті. Biz hazır Равда деген жерде тұрабыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, менің үйім менен үйі бұл жақ болған. Мен үйім менен минбарымдын ортосу 5 бакчасынан 1 бакча деген да. Азыр ошол жерге кирдик. Баары кирип намаз окуп атышат ушул жерде. Бештин бир бөлүгү да бул жерчи, машалла. Бұл жақта ошо Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үйү болгон. Равдада şu жерде кызмат кылган аскерлер дагы намаз окуп атышат, машалла. Кызмат учурундан пайдаланып намаз окуп атышат. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менин үйүм менен минбарымдын ортосу 5 бакчасынан 1 бакча деген. Бұл жер ошол Рауза деген жер, Рауда деп коет. Бұл жерде кылынган намаз, бұл жерде кылынган зикирлер, дуа, ибадаттар ошо бейишке алып бара турган бир себептер болот. Бейишке алып бара турган жол.